Kuri Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV mu makuru yacu abagezweho muri ako kanya. Iyi ni tariki 18 z'ukwa gatandatu 2024 ni inkuru yanditswe isaa 8. UPDF rero yasubije Amerika na Loni bayishinje gufasha umutwe wa M23 ukomeje kurwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Uganda UPDF cyamaganye ibikubiye muri raporo y'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU igishinja rwose gufasha inyeshyamba za M23, kivuga ko rwose izo mpuguke zabogamye cyane. Daily Monitor rero yasubiyemo amagambo y'umuvugizi wa UPDF Brigadier General Felix Kurayige avuga ko rwose raporo irabogamye, ntishingiye ku bushakashatsi yifitemo guhengama. Uyu musirikare rero yunzemo ko inzobere zakoze rwose iriya raporo ntizagize uburere bwo mu by'ubwenge intellectual discipline bwo gushaka uruhande rw'inkuru rwacu cyangwa se ngo bakoreshe ubutabera akaremano. Brigadier General Kurayige rero yagaragaje ko rwose mu Kuboza 2023 UPDF yohereje ingabo zayo mu ntara ya Kivu ya ruguru mu rwego rw'umutwe w'ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, bityo ko itahindukiye ngo ifashe inyeshyamba. Raporo y'impuguke za Loni rero iheruka kujya hanze y'impanuka ivuga ko impuguke za Loni zabonye ibihamya byemeza ubufasha bamwe muri ba ofisiye ba UPDF, igisirikare cya Uganda na CMI, urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare kuri M23. Ikomeza ivuga ko amakuru yatanzwe n'intasi ndetse n'abegereye cyane M23 nayo yemeza ko hari abakozi b'ubutasi bwa Uganda bari ibunagana kuva byibura mu mpera za 2023 mu rwego rwo guhuza ibikorwa n'abayobozi ba M23, kubaha rero ibikoresho ndetse no gutwara abayobozi ba M23 mu duce igenzura. Iyo raporo yanavuze ko rero nubwo abakuru ba M23 bafatiwe ibihano na Loni bagikomeje gukora ingendo banyuze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda. Iyo raporo by'umwihariko ishyira mu majwi umunyamakuru Andrew Mwenda rwose wegereye ubutegetsi bwa Uganda, imushinja kuba ikiraro gihuza M23 n'ubutegetsi bwa Uganda. We rero akavuga ko rwose ziriya mpuguke zahawe ayo makuru y'ibinyoma na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala. RDC imaze igihe ishinja Uganda kuba ifatanya n'u Rwanda guha ubufasha umutwe wa M23. Kinshasa rero by'umwihariko ishinja Kampala kuba ingabo zayo zarafashije M23 kwigarura umujyi wa Bunagana umaze imyaka irenga 2 iri mu maboko y'izo nyeshyamba za M23. Ayo rero ni amakuru akomeje kugenda acaracara avugwa rwose hano hakurya mu baturanyi ba Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musore rero w'inararibonye cyangwa se umaze kugira ubunararibonye muri politike ya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba yategetse itabwa muri yombi rya bamwe mu basirikare n'abakozi bo mu biro bya Museveni. Reka iyi nkuru nayo rero tuze tuyirambure tuyive muzini muzingo tumenye se bazize ikintu kubera iki yategetse ko batabwa muri yombi. General Muhoozi yategetse itabwa muri yombi rero rya bamwe mu basirikare n'abakozi bo mu biro bya Museveni ari we rwose papa we. Ni inkuru yanditswe ku itariki 18 z'ukwa gatandatu 2024 isaa 7 Babu Benjamin. Military Police ya Uganda rero yatangiye guta muri yombi abashoferi rwose b'igisirikare batubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse n'abasuzugura polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda nyuma y'itegeko ryatanzwe na General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi asanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda rero akanaba umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Kuwa mbere tariki ya 17 Kamena rero nibwo polisi n'igisirikare ya Uganda yatangiye guta muri yombi rwose abo basirikare ndetse na bamwe mu bakozi bo mu biro bya Perezida Yoweri Museveni. Muhoozi yatanze itegeko ryo guta muri yombi abasirikare bitwaza ibyo bari byo bakica amategeko y'umuhanda mu rwego rwose rwo kugarura ikinyabupfura n'iyubahirizwa ry'amategeko mu gisirikare. Ni itegeko rero yatanze nyuma y'igihe abanya-Uganda binubira kuba abasirikare n'abakozi ba guverinoma bagenda nabi mu muhanda, ibiteza impanuka nyinshi. Ibinyamakuru byo muri Uganda rero bivuga ko mu batawe muri yombi bamwe bazahabwa ibihano by'imyitwarire mibi, abandi bakagezwa imbere y'ubutabera. Umusore rero General Muhoozi Kainerugaba rwose nta mikino rwose azanye muri politike, bijyanye n'amategeko arashaka ko abasirikare ba Uganda nabo bagomba kugira discipline
Queen. Kagame rero yakwennye abanyamakuru bakoze inkuru za Rwanda Classified. Abantu bakora inkuru rero burya hari ukuntu baba babogamiye uruhande rumwe. Karongi hano bakavuga ko umugore aravugwaho rwose kwicisha umugabo we amugambaniye. Bujumbura naho baravuga ko rwose ibikomoka kuri peteroli byateje ikibazo mu bigo by'amashuri. Reka tugushimire cyane kandi dukomeze twifuriza ibihe byiza byose bikomoka ku Iteka, akomeza guhaza ibyiza byose wifuza. Ciao ciao.